China nye because China was serious pan la upo cocoa wo alo cocoa beans the denwa China wa gbagba jem pan China wa gbagba jem ulo no tron cocoa the Ghana nye second largest producer of cocoa in the whole world kaka egba Ghana metina na ka womcho cocoa yake le Ghana fianwo onye be China no sia no ko China le leading pa menye vion even common machine kran ba le Ghana si fie ko le cocoa mi beans kran demo aka China ni chono madizio ni chono ko China nye va le cocoa don pa menye vion ma kata nye don veve Ghana to mi on be nka fika China ko cocoa le aka bibia nye be Ghana to kran de mi don kudi alo mi nglo blebe tete kwachi nya me ke ba fi cocoa for ku kocho Fernando Poa duko ya ko na be Fernando Po ko va Ghana fia o mi ko de doma over onu ya ka fi over gel Ghana fia me forget afima no nye be China egba China ha le cocoa don no nye be China le cocoa don ko egba China all the machine simple and very powerful machines an call le cocoa beans them mo fukpe mo agbledelo mo fukpe kran ka fi le cocoa beans akata demo nkata Ghana matia award the same time to adopt machine so onye be agbledelo fukpe la fia even kran o fukpe fia kata kpemo la agbledelo mo na ke pomcho o fe agblededemo wako asi akono cocoa beans kata dem akoyi ano jam ano ko dam de ji po ka fi ano ni akata dem in fact enye enu la fudem to enu gede kran le Ghana na tum cocoa kran menye nu view the whole world onye be Ghana le cocoa producing second largest enu view nya egba eni ya course adeke mele amona na ke strom cho cocoa le Ghana fio yake China be kadaji be ko jego male fia anye pekperun kran ano dukwan aleba na kwepere agbedelo alo course aro koga gba alo fifia ya ka ojenu ya goma course anyi no galebe amova stron cocoa pe processing cocoa pe agbedede no sia no ike kure cocoa nkwa bekariji egba China makata gbo na anyi no ge fia competition to evalanyi eme ganye China kple Ghana maybe China kple Africa cocoa actualo dukwa ke nye first producer of cocoa le the whole world tagba anye competition pa China a lead le no sia no ke koku de cocoa mu anta edefu ya nkata le Ghana ma wo never mianu serious Ghana mi chona na ka serious o Ghana mi chona na ka serious le dukwa ba crown no sia no ko mi dasela no sia no na manye politics so mi choda kala no sia no mo mi dasela no sia no by heart no sia no na kama ni I don't know tagba Chinese so le leading serious for gba jam o je koko dodo agoma medizio kaka gba o we le leading fia le the whole world ta edefu ya ta for government agbagba jam pa le no sia no ma common ya simple machine kran mele Ghana sio kaka mi pwe into me le video akpon very powerful very strong machine yaka Chinese so zangba o je kokwa pegbede de goma madizio icho kaka you to me kwa machine yaka zamole very powerful very very powerful